I tell these guys to help me pray. And they hold my hands in prayer. And I know that there are other pastors there out there who would want to be part of this. But we can only do so much. There are those that are from, I have a pastor friend from London. Is Pastor Kim standing there? We are going to pray. One of you must commit yourself to pray that we build a stadium in record time. We must. On Sunday last, we got so mad at Victory Church. And we raised some money. Close to 100 million. So that the project starts right away. But nothing starts without prayer. You see this year? You started this year with prayer. You watch this year. And as you watch, watch where you are going to be parking your car. This year, prepare your 3 Gomez's for changing for your wedding. This year, tell your neighbor what you want to see this year. Now, stand there so that I can be able. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I was right. Yeah. Now, before you come here to pray, let me charge you. When something comes against you and you are powerless and you don't know what to do, the natural thing to do for a Christian is to pray. But in the Bible, if you pray without an action, unless God tells you to do the same, you've exercised prayer but not faith. James teaches, if you show him a man who has put an action to his faith, he'll show you a man of faith. When you see an injustice and you pray without doing anything, you've done nothing. Moses, when he got angry, when he saw what the system was doing to his brothers, he got angry. Moses got worked up. And he squeezed the man so fast the man was dead in minutes. Moses is on record for killing a man because the Egyptian system was unfair. You don't want to consider Moses a killer. But he killed a man. Quickly dug a little hole in the sand.
Namuzika mangu nnyo n'asima ekinnya n'amuzika mu musenyu. And put him there. N'amulekaawo. The next day, olwaddako he saw two brothers, two Hebrews fighting each other. N'alaba Abaebbulaniya baganda be nga babiri balwanagana. And he came and said, how can you do that? N'abagamba naye bannabwe mulwanyisa ki mudi omu n'olwana ne muganda The wo? Egyptian system is fighting you. Embeera y'Abamisiri enkola yaabwe ebalwanyisa. And you're now fighting each other. Ate nammwe mwerwanyisa. How silly can you be? Amagezi gammwe gali ludda wa? Stop it. Mulekeraawo. Don't fight each other. Temuddamu kwerwanyisa. And one of the Hebrews said, Omu ku Baebbulaniya n'agamba, you're going to kill me like you killed an naye Egyptian oyagala yesterday. kututta nga bwe wassa Omumisiri jo. So Moses knew Kati Musa n'amanya that his act had been found out. enkola ye ekyo ekikolwa kye bakitegedde. And he escaped for his life. N'adduka olw'obulamu bwe. 40 years later, Ne wayitawo emyaka 40 after God had shown him the right way to liberate a nation, nga Mukama amaze omulaga engeri gye banunulamu eggwanga. he came back as a liberator. N'akomawo ng'omununuzi. And he still delivered these people. Era n'anunula abantu be. And God gave him time for training and for everything he needed to do so that he could do a thorough job. Ekiseera ekyo Mukama n'akimuwa okubeera nga atendekebwa okukola omulimu ogusaanidde. May I say today, Kambeeko kye mbagamba leero. when you feel angry Bw'owulira ng'onyiize at the oppression or injustice nga around waliwo you, okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya, let that indignation push you leka ekisungu ekyo kibeeko we kikutwala towards God. nga kikutwala eri Katonda. I am calling you today to have an indignation, a holy anger. Olwaleero mbayita mukwatibweko ku busungu obutukuvu. All of us here, Ffenna nga bwe tuli wano, we can build a little stadium for ourselves. nga bwe tuli wano tusobola okwezimbira ekisaawe ekyaffe. Obusungu bukukwate okole buli kyonna oggyeyo n'ag'omu buto ozimbe ekisaawe. We can do it. Tusobola okukikola. We can do it. Ngambye tusobola. Oba okkiriza nti tusobola yoggana nnyo nti amiina. And when Era the system says you can't come here, embeera bw'eneegamba wano tetubeetaagawo, you can say, okay, ng'obagamba temuliko kye mukoze, kale I'll go to mine. nina ekyange. Mukama agenda bbawa ebyammwe mmwe ababatulugunya balekeraawo. When you build your own house, Bw'ozimba ennyumba eyiyo, you become the landlord, not the tenant. bw'ofuuka nennyini tobeera mupangisa. I got mad Nanyiigako some time back emabega eyo and I end up building a house. n'enzimba ennyumba. Nga nyize bunyizi. Ekisungu kyankwata ne ŋŋenda ne neezimbira A ennyumba. young man came to my office Omuvubuka yajja mu ofiisi yange and put his big shoe on my table. n'alinnya ekigere kye ekikyafu ku ntebe ku mmeeza yange. I owed him Nga 400,000 manja emitwalo 4 gokka. and I moved with indignation. Ne nnyiiga. A year later, Omwaka we gwaggweerako I was living in my house. nali mbeera mu nnyumba yange. It did not matter how it looked. Oba yali efaanana etya naye yali yange. I have been developing it over the years. Kati yakula nagikuza, mbadde njikuza. Sometime I used to use a place in the city called Shaman Theatre. Waliwo lwe twali tupangisa ekifo nga bakiyita Shaman Theatre mu tawuni. The Indian who owned it, Omuyindi gwe twali tupangisaako, whenever he saw people, buli bwe yalabanga ng'abantu balinga bwe muli bwe muti buli lunaku buli Sande there beeyongeranga, were no phones then, nga tewali masimu, but he had an agent. naye yalina amukolera wano nga So yali Nairobi. So the agent would come. Kaakati ono agenti we ng'ajja. Every month he Buli visited mwezi. Kampala. Buli mwezi oli ng'ajja n'akyala e Kampala. So this month he comes. Kaakati guno ne gutuuka n'ajja. Mr. Sivada, N'agamba Omusumba Sivada, I need to talk to you now. njagala kwogerako naawe. Okay. Nange ne mugamba I ntuuse. show up. Ne ŋŋenda mu ofiisi. Now you see, N'agamba kati laba, my boss in Nairobi boosi wange eri e Nairobi has come. azze. He see many people Alaba akantu kajjudde ne wabweru. and he think toilets, water, Mukozesa everything. toyireti, amazzi, masannyalaze, So byonna. rent is going to go up. Kaakati twongezezza renti. Next month, Omwezi ogujja
200,000. emitwalo 2. The next month, oguddako Mr. Sivada. sebo Sivada Next month, mwezi oguddako 300,000. emitwalo 3. He went every month. buli mwezi omuyindi oli yali atwongeza rent. Now next month, kaakati guno oguddako 600,000. emitwalo 6. You see, too many people. abantu balabe naawe bwe beeyongedde obungi. And I tell you, kambabuulire too many people abantu bangi. is bad news for your hater. omuntu yenna bw'aba akukyawa bw'alaba ekibiina atabuka. So I told the elders of the day, kati ne ŋŋamba abakadde abo be twalina mu the kanisa likes of Waswa, Ankoko, Kayanja, abaali awo ab'enjawulo, I said, come here. ne mbagamba I am tired. nkooye I am very tired of this nkooyedde year. ddala omuyindi ono ankooyezza. And we started looking. ne tunoonya In less than 2 weeks, nga tetunnawusaawo wiikisi 2 we had gotten Ndeba. twali tumaze okufuna wano mu Ndeeba. And freedom came. eddembe ne lijja nga tuli waffe. Who is talking about stopping you when you're free? nga tuli waffe tewali muntu yenna ayinza tugamba nkwongeza. olekeraawo sirika towoggana. Waliwo n'olumu obusungu lwe bwannuma ku mmeme during the days when they were rationing power. mujjukirawo bwe baagiranga amasannyalaze leero wano omwe mugalina ate balala be bagalina. I ordered for a generator from Cairo. ne kuba essimu e Cairo ne bagamba mumpereze And we generator. had our own power. ne tubeera n'amasannyalaze gaffe. There was no Yaka then. awo yaka yali tannatandika. So the UEB men came. kati abayu ibbi ne bajja. How come you have zero account? kaakati gwe ku akawunti yo nga olabika amasannyalaze ogayitako buyisi. They did not know that we had a generator. nga tebamanyi kati tubeera ku generator yaffe. The meter box is far away. meter box ng'eri eri. So they did not hear the generator nga rumbling down generator here. tebannagiwulira nti gye tutaddeko. So you have power? Are you stealing power? laba olina The n'amasannyalaze whole pastor stealing power. omusumba mulamba obba amasannyalaze. I looked at them and I said, shut up. ne You. mbatuna ne ngamba kale laba bano. When you get angry, you do things that last for long. bw'onyiiga byokola biwangaala. Get angry today. baako ekikunyiiza. You'll get married. baako ky'onyiigira ojja kufumbirwa. Get married. Get angry